Omukushaboku eminyeto yashaboku kugira ebirota hamwe no kwehara okutwarwa omu byensi byakubasa kubarugiraho kwefuza ebiro by'amagara gabo gona. Sabadikono obu yayanjura entebe y'ekanisa z'okugunjura eminyeto okugira ngu babe ekyokureeberaho omu ihanga. Hakombeka ebizimbe na n'ekanisa ebyombeko byonka kureka tusemerere gumiza mu kombeka emyoyo kandi okukira munonga eje y'abaana bato. Omu kiteerano eki eminyeto erikuhika 20 yikiriza Yesu Kristo okuba omujuni w'amagara gabo. Abaana b'abiki bagenzi banje meseji nakubasa kubahereza omu by'ekishaha n'okureka okwegomba okamarwa n'ekyoine kandi okahamira harikiro okamanya tumukama niwe mujuni w'amagara ganje. Tumanyisa ngu eminyeto yongere kukunda ekanisa kandi togererwa kintu ekitukorera ebintu mugashogundi okureba twareta eminyeto yije omu kanisa. Twenge eminyeto twegesibwa ebintu byingi kandi tukwija kushwaza amakanisa gitu agutukurugamu. Batwegese kutushemeye kubaho, kutushemeye kutura, kutushemeye kukora kandi tushemeye kugira emitwe mirungi omu community. Omuganda makuru diocese ya Kabale yiguraho parish nsya eya St Charles Rwangamuhanga parish omuri mutorere Dinare Kabale diocese. Tugize umugisha tukabona parish insha ya St Charles Rwangamuhanga kandi tukaba tugiye kubonamo n'abana bagiye guhabwa isakaramento ryo gukomezwa. Parish umusinge wa parish nukwemera. Murabyumvise? Umusinge wa parish nukwemera. Paulo aratubwira ngo umusinge wacu mukuru nta rundi kandi nta rundi ni Kristo umwe. Waba urareta urugambo mu Kereziya ubwo n'umwirima. Waba utaraha imitwejo mu Kereziya wareta umwirima. Bakristo mwese mumenye ngo mutorere parish yayibyaye ni Rushoroza Cathedral. Turukumvikana? Dinare ya mutore ni Rushoroza. Twazira cooperation abako abashonesa bamwe bari ku rugaru ruguri abandi mutorere abandi muko so ture mutwakwatanisa koko batwegesera izoba ture mutwabaki twaba abantu bamwe. Charles Rwangamuhanga parish ermwa mahiki 17 Gashakwa Onesmus ndya nabo na Keta Tuzarirwe.